İkinci hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Sizlerning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganlaringizdir. Buxoriy rivoyati. İkinci hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Sizlerning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganlaringizdir. Buxoriy rivoyati.